Je n'umushiri wawe vrema. Si gift. Hari ikindi kimbaza. Ikindi ndakubaza ni ryari tuzogenda muri Canada. Muri Uganda. Miye ndiyo byaraheze. Mu gihe ntakwenze cyagiye. Ntabizo. Ngumva ngo ufashe mushrooms mwahita mugane bro ivyo bintu. I got a question. Can you ask your question like clearly? Like baza ikibazo cyawe muri DM. No, DM muri comment section. Erega ryacu parigiye guhera ndakirama. Je nayenze kunywa amazi man. Nukuri ko manje ryacu parigiye guhera ndabira. Erega maze kubimborego. Yeah, none nturi mu rugo harakanye. You live, you don't have another job to attend in the morning, so you're good. I don't have a pussy to fuck. Exactly. So Savidia, if you're done, you turn off the light, you go to sleep. So your job right now is to make you uncomfortable. That's your main job. Mukunda kosh. Oh yeah, that's reality. That's until you go back to the time bago contract kugira ngo genda ukatibi. Aho naho ugahita ukumbura ibihe waruri. Nomba wamye umeze nkuko kuva kera. Wamye umeze uko kuva kera. Namye meze gutega sheri. Nanjye meze uko nukuhe. Oya none ndakubaze Domba. Utwo tuntu wigira tw'udukobwa genre like ubigira kugira ni express cyangwa ni volontaire? Niba hari umuntu uri masculine wa mbere ni jewe. Ni physically uri masculine. None iyo umunsi duhura wabonye meze gute? Domba ntuvuga. Okay, wabonye hari ibibore. Uratekereje am I more feminine or masculine? Navyo nibuka no kwimana. Iyo nza kuba ndi feminine wari kubibona. Navyo nigeze nitaho. Oh yeah. Iyo part ya feminine nese ndayizi nyene ku video yawe, you know, ibintu gira. But oya mugana nyene oya none ko twari kumwe nkakumvuga n'abakobwa utavuga. Wasabye kondo mu byari buya. PCK fanya kazi yako. PCK fanya kazi yako. PCK fanya kazi yako. PCK tuko wawili. Umviriza. Urumva ko ndakumva uri kutereta abandi bakobwa ubwo urumva nari kukwiyumvira gute nk'umupede kandi nawe n'abagabo bose twari kumwe nabona muri ku birometero. Ubu niyo gay twari kumwe na PCK na Endomike hamwe n'undi mugabo. PCK unamkumbuka huyo mwanamke? Kumbuka. Au kukumbuka anakujuka. Uzi ko ari we yanambwiye yuko nikaje PCK sinari ndamuzi. Uwo ndo boss wangu sasa. Boss wangu na boss wangu PCK na mimi hapa. Niko na kupromote, niko nasemaka promote boss wangu lakini wapi sio kazi ya bosi. Maana gani sio ndo anataka kunipatia Lion bebe huko unapata Lion aragwa Lion wewe unifanya nini? Oya none si live ya uraza kuronka yasigaye turaza kugabura. Wanamwita anaitwa PCK. Mamita umuboss atavugwa mu izina. The big boss. Nago mvuga mu izina we. Yep. Arakoze kunsubiza kamane gane kanya nawe. Cyo. Ako dumba wishuza nabi. All young artists in USA are complaining that US uondo PCK sas. Uondo PCK sas. All the artists in the US are complaining. Uondo PCK. Uondo boss. Promoter. Don't help. Uondo boss wangu. Bad music or that.
ndo boss wangu. Vevo Lakini boss wanze kuza muri fete harahiye harasha ahantu hagomba kuba abantu 200 hayinjiyemo abantu 300 natinye kwerekana amafoto kugira ngo abantu libanje ariko nzokohereza wowe DM wanze kuza imeza yari ihari yari yawe izageze saa 8 tutarayishiraho abantu urabura ngaye nguko acha tuone ndo nani huyo Leo Bijou ni nani? Leo Bijou acha tuone na Leo Bijou so PCK si unuyonaki kandi PCK we twarankanye cyo twapfuye na Chonzi PCK nabakuzi nabakwibuka oya PCK naramudekonye ko mugana naramusavye ikigongo yarase kumbabarira uga anakuuliza Acharon umeweka makeup mimi sipendaki makeup mwambie yes sipendaki makeup sasa tulia hapo sina Leo Bijou Oye, makuru. sina shida na wewe na kidogo Leo Bijou kubera icyo utama gift Windo. Muransigo. Yuri muri game na Godfather si horongo ama gift. mpa gift nk'ubu ngo turebe niba uri Nawe yimba. ma gift ubu ngubu niba ushobora kuzimpa birahita bigaragara ko ushobora kuyimpa neta gusaba imbabazi Umbabazi ziki. izo kugutekerezaho nabi Ntago ntekerejeho nabi. Usobanukijeho nabi. wantwikiye se sheri Uti? wantwikiye Ntago nagutekerejeho nabi. kuba kina guforoyinga mbabona guforoyinga ugomba kuba utambereye umwana mwiza kuba kina guforoyinga uri sire. ni ukuri ko mbabona guforoyinga ntabwo wambereye umuntu muzima Uforowinge nimba ubishaka. uko mwana Dumba ngubu ngeze aho umuhungu wanjye agiye kuburanira sha usanga hapi ubu 50 tuzura buri rero arabura agasanga hapi ku rukiko mu kanya mu saa 3 n'igice baba ari hano paso abanyamakuru barahuze byatari kabisa hari abanyamakuru bangahe benshi byatari Pundetse arahari ninde w'umunyamakuru wa Danje uhari turebe kamere kabahari bose na bose sisi bamanutse basota aho ngaho imbere igihe Nyarwanda Irene hariya ku muhanda ndabona Isibo The Choice ni benshi kabisa na ba Pastor Claude nyine bose babandi bara ariko iyi boro no ku muhanda huzuye abantu bahuruza gutya ntabwo abantu basanzwe bahuruza gutya mu rukiko no ku muhanda abantu barahagaze kabisa ishyano ryose ubundi biba bimeze gutya se yari umuntu ufatika Twandimbati byari bimeze gutya Twandimbati ahubwo mbanze n'ibinyamakuru by'imiryango byaramanutse PCG asante sana nyatari Boro ni hatari ko no mbanze na ba Jihad bari bubazana uyu munsi wa bose rero bazanire rimwe Didi uno munsi no kubumviriza cyane no kubacira munsi waburana ifunga rifungura
ifunga n'ifungurwa nyine kuba wakurikiranwa ufunze, kuba wakurikiranwa uri hanze bisanzwe. Nishime Fideli, asante sana. Reka tuze kubona ibindi kuvayo rero. Ewa ze umuntu amenya ibyo ari byo ibiri buze kuvamo bafunguye ntabwo baraza baje nisanga saa tatu harabura iminota ine rero hano mu rukiko niba ari ngombwa kuyubahiriza afansaje wongeye ntabwo baraza ntabwo iyi modoka ubonye idasubiye baraza nabo kandi bavuze ngo barimo bavuga za nijoro ese bibaho si umuntu wamugisha saa munani za nijoro hari kuri profile Betty ararigise Dudu uyu se mbona Dudu wowe ukunda Dudu wowe ukunda nde Dudu wowe ukunda nde akunda Njuga niko yavuze akunda Njuga Dudu akunda Njuga Dudu ngashyiraho video Diri wa Gilbert sha Dudu wanjye ni ngufu ariko se Gilbert njye narije kwisubiriza Gilbert ko bwira ngo ni marukiro yewe bwa butaka buriho MC umva nuko nsubiza nanjye kamuhamusubiza nta kintu ariko Dudu rero buje gusenya oya ntabwo nje gusenya umva umusheri wa Gilbert naba hatuje afite umusheri w'umwana mwiza ukunda abantu ukunda abana yarahiriwe hari akaririmbo abana se akunda abana atabagira urumva ngo akunda abana atabagira ukunze ababanda biwa bakunda azabakunda kubi guys abantu murikiye hano mutapinge screen zanyu rineta kaliri kwenkaya mu butufu none se Dudu wowe wakikundiye Njuga yiba Gilbert yaba bamujyanye genda ubona se aje yivugira oya ngende mama narinje kwisurisha za Gilbert ibyo birahagije ntabwo oya ho muri bya mama ntago bigikora wewe wigira ikibazo Gilbert atamahoro n'imigisha abakozi bahinda bijye byera urakoze rata abana bameze bate none ahinga no muri riri bizabizera ese kutanyandikira ngo umuntu ajye yongezamo rega nukujya twongezamo nugora twongezamo yewe uri mu gitondo iri taka ryawe riri kwenkaya mbyutse nandika inbox ngo Imana iguha amahoro n'imigisha buri mu gitondo Imana wiguha umugisha wowe wabashije kubana n'abana Zitera imitoma yateye hano none irafata pe
Dudu. ubutaka ni ubw'amahane mbere y'uko ujya kubaka mu kibanza jya ubanza umenye Dudu ngaho bugiye. Aha. Kanimba nkuzaniye keza kasi. Muri kwitiranya ibintu